Aramıştı. Skemer, bulan Zaspasın. Ulan değil mi? Пульс 97, сатурация 97. Алло. Ulan İskender, kim bu size? Ha? Филармонию приходите, в филармонию. В филармонию приходите, он задыхается. Пульс 111, сатурация 97. Висотка. Sayıldı. Nol 550. Ya. Kaç içtіңдер? 0550. 502. Kaç içtіңдер? Пульс 93, сатурация 97. Пульс 94, сатурация 97. Пульс 94, сатурация 98. Пульс 95, сатурация 98. Пульс 95, сатурация 97. Пульс 101, сатурация 97. Насылкасы жоқ екен. Пульс 105, сатурация 97. Пульс 106, сатурация 98. На какой был? Пульс 105, сатурация 97. Пульс 105, сатурация 97. Пульс 105, сатурация 98. Пульс 105, сатурация 98. Пульс 105, сатурация 97. Пульс 105, сатурация 98. Пульс 105, сатурация 98. Пульс 105, сатурация 98. Пульс 100, сатурация 99. Пульс 100, сатурация 98. Пульс 104, сатурация 98. Пульс 109. Едете, нет? Пульс 109, сатурация 97. Хайра geldim брат. Все, нормально. Филармония напротив мэрии. Ладно, карту. Карту возьмет. Секшн алдырасыз. Пульс 100, сатурация 97. Пульс 99, сатурация 98. 5 теряет. Пульс 99, сатурация 96. Пульс 99, сатурация 97. Трешпат. Пульс 102, сатурация 98. Пульс 105, сатурация 98. Пульс 105, сатурация 97. Пульс 106, сатурация 97. Пульс 106, сатурация 99.
Пульс 111, сатурация 99. Нет. Пульс редкий. Пульс редкий, брат. Дышит. Hazır брат, hazır. Мына. Пульс останавливается. Hazır айтам қанша. Есть. Пульс 123, сатурация 96. Пульс 122, сатурация 97. Kaçan çıktı? Nasıl bakayım? Ama school vermiş mi? Сатурация 97. Дымом. Пульс 99, сатурация 97. Пульс 99, сатурация 97. Пульс 100, сатурация 98. Пульс 101. Нормально. Так, мына нарыш мынандай нерселерди алдык. Мына бул ушул турецкий экен, комплект ичинде бар жок нерселери бар. 1300 сомдон болду. 1300 сомдон. Мыналары кошо кирет. Ушунусу кошо кирет. Анан ичинде экен, маскасы, каскасы эмелери ушу ичинде экен. Мына бар полный. Мына жерде 70 комплект. Анан 5 антисептик мындай. И жана дозаторы. Дозатордан канча болду эже? 5 дозатор, 5 эме болду. Общий, короче, акчаңар 1400 полный акча, 1400гө полный 70 штук комплект. Анан 12 штук не болду эже? 12 штук 5 комплект. Отдельно костюм болду, ал 750 сомдон экен. Ошо курсту эже 78ден эсептедиңиз ажа? 78ден. Ошондо $1400 чимкенттиктердин акчасына полный кетти, кудай кааласа мына. И мына ал эже эсептеп, мына чыгарып койду, болду же. Болду. Söz var da birinci baylık den soğuk. Birinci baylık den soğuk ekendigin mınavul pandemiya görsetip koydu tılganda. Vallahi sınosu, ekonomikası dağı, başkası dağı, o es aluğundağı, ayılapa, başka neyse, tuğan uruktun biri-birine uçuraşısı dağı. İkinci orundaki ne tılgandar? Birinci orunda den soğuk eken. Bunu mınavul Allah Teala bizge gözge sahip görsetip koydu. Oşun üçün uşul eldin, ateneňerdin, elimizdin, jurtubуздун birinci orundagı en çoğun baylığı den soğukka bolgon mınavul kızmatıňar hakikattan unutulgus jigitler. Allah razı olsun, kabul kılsın. Rahmat sizlerge. Em biz aytarыбыз, elimin, jurtumun uşunça akkalatcan jetekçiler başka bardığın atına men razılık bildirem sizlerge. Allah razı olsun. Kança video жүргөндөр, aksakal, ateneler, ukkandın bardığı suyunet. Oşolordun bardığı suyun içi dua. Oşol dualar sizlerge arzısın, kuda kalasın inşallah. Emese bir akbatam vereyin, amin. Ya Rabbi lekel hamd kema yenbaghi li celali vechike ve azim sultanik. Rabbana tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. En oğlu Allah Teala'm elibizge, jurtubuzga tınçlık versin. Allah'ım mamleketimizge tınçlık, bilimdik, amandık versin. Mamleketimizdin başında turgan jetekçilerimizge uşul hareket kılıp atkan uşunday uluu işte saf başında turgan akkalatcanlarыбыз, organlarыбыз, jetekçilerimiz, kızmatçılarыбыз, biznesmenlerimiz, işkerlerimiz, salım koşkonlarыбыз, kıskası bardığına Allah subhanahu wa ta'ala jalpı elibizge, jurtubuzga tınçlık verip uşul ildetten aman esen kutulup ketişti Kuday Taalam nasip kılgan. Tınçlık bolsun.
Bizdin mekenimizden sırtta жүрген mekendeşlerimizge Kudayım tınçlık versin. Büt alamga Kudayım tınçlık versin. Emi oşonun içinde mına kiçi mekenimizde bizdin şu Mırzakenin yaşları, aksakalları, eli yurtu, akhalatcanı, yetekçisi, başkası bardığı japatırmak kötörülüp uşunday işte hareket kılıp atap elibizge tınçlık versin. Yakşılık versin. Şu yerde dağı hiç kanday oğru sırkol bolbosun. Hazdamılam aytkanday, şunday ulu güç menen, şunday duh menen bu nerseni kötörüp jengip jolotpoy. Kuda kalasa inşallah bizim yerimizde taza, şunday ötüp geçişti Kuday Taalam nasip kılsın. Şunday elge yurtga, şunday göz çaçırap turganda hizmet kılıp atkan şu baldarımız, işgerlerimiz, mınavul ayrıkça tez yardamdı bugünkü günde alıp gelip şu tez yardamdan tez ele ayırıp ketkendey kılıp elge yaştakay manayı tartıulagan sizlerge çoğun razılık bildireriz. Sizlerdi tarbiyalap östürgen mına Nogay akam, atalar, eneler, jetekçiler bardığınızlarga razılık bildireriz. Allah tınçlık, amandık versin. Doğru bağla, sırka bağla, den soğluğuna beken bolsun. Sizlerdin dağı işinlerge iyilik bolup ehsandı çarçıp tüket almagan. Elinerge şunday jakşılıkты arnap jasay verip tüket almagan berekeli rızkılardı Kuday Taalam ata kılgan bolsun. Allah'a amanat koyduk. Bardık jamandıktan Allah özü saktasın. Daim jakşılık menen birge oluşuңardı Kuday Taalam nasip kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmetike ya arhamar rahim. Assalamu alaikum dostlar. Xudo qalasa mına tez yordam mashinamizda tayyor. Nakleykalarni chaptatib, içinde poliklerini tiktirip tayyorlab qo'ydik. Xudo qalasa erteng Shimkentlik to'g'onlarimizdan $1400 salib jibirgan spes kostyumlarini qo'shib, andan sirtqari oshgan aqchani da qo'shib topshiramiz barini. Elimizga, yurtimizga yaxshi xizmat qilsin. Bergen yordamingizlarga Allohim rozi bo'lsin.